Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Ha jwale maikutlo a rona a tadimme mohlaleng wa boiketo ba phuputso le research proposal. Ho yona video ena re tadima methodology, tsela eo phuputso ka nngwe e kgethehileng e etswang ka yona. Jwalo ka re boletse mefuta ya phuputso e mengata, empa ha se re tsebana ka kotloloho re tlo fuputsa eng, ho na le tsela ya ho fuputsa seno, ke sona seo re buang ka sona. Jwale re shebile methodology wa phuputso ena eo e reuweng ho tla etswa. Methodology jwalo ka re boletse hothwe ho bua ditaba, mongodi o bolela ditaba tseo a tlang ho di etsa. O a qala hore phuputso kapa research e tla etswa ho latelwa ho etswa following metheho, principles ya phuputso ya ketso e leng action research, ka ho kenya letsoho e leng participatory action research naheng ya South Africa, naheng ya Lesotho, Maseru, naheng ya South Africa, Klerksdorp. Re a pheta re hothwe phuputso ena e tla etswa ho latelwa metheho ya phuputso ya action ka ho kenya letsoho naheng ya South Africa, Klerksdorp, Maseru, Lesotho, Maseru. Sebaka sena se kgethilwe jwalo ka ha e le se seng sa mapatlelo e leng arenas a maholo ao ho fanweng ka thuso ya botho, thekolohelo e leng humanitarian assistance. E tloha maqakabetsing ho ya tswelopeleng, mme maemo a tshireletso ke a ratwang. E le hore e tloha maqakabetsing, transition ho ya tswelopeleng, development, mme maemo, conditions a tshireletso, security, ke a ratwang, a favourable. Jwale ha re sheba na ho thweng ho tlo etsuwa, ho tlo latelwa tsela efe, ha re be le maikutlo. Karolo kapa section ena e hodimo ha ho thweng ke e etswa jwang, how to do it, re tlo etsa phuputso e jwang. Katamelo ya leotwana la ngwanake ke tsela e lokileng ho hlopha diketso le di-activity tsa phuputso ka sebele, actually ka sebele sa yona, le ha o tla lokela ho beha kapa introduce makgetlo e leng times ao phetapheto e etsahalang ka ona. Re section kapa karolwana ena e hodimo ha ho thweng jwale e etsuwa jwang phuputso. Katamelo ya leotwana la ngwanake ke ho bitswa step by step, ke tsela e lokileng ya ho hlopha di-activity tsa phuputso ka sebele sa yona, le hao o tla lokela ho beha makgetlo ao phetapheto e etsehang ka ona. Jwale ha re tswele pele re utlwe rona ho ntso thweng ka tsela eo phuputso e tla etswa ka yona, le methodology. Jwale mothati wa pele e leng first step phuputsong ena e tla ba ho bopa, ho etsa formulation kapa formation
Mothati wa pele e leng first step phuputsong ena e tla ba ho bopa formation sehlopha e leng group sa phuputso sa mofuta wa ba nang le seabo e leng partnership type research group se kenyeleditseng baemedi e leng representatives ba thuso ya botho e leng thekolohelo, humanitarian assistance, economy ya lehae, mmuso wa lehae le bafuputsi e leng di-researchara ke bao ho thweng jwale na ho tlotla ho shejwa kae ho fumana ditaba. Mothati wa pele wa phuputso ena ke ho bopa sehlopha sa phuputso sa mofuta wa ba nang le partnership research group le manang le ba keneletseng e leng baemedi bana ho tlotla ho fuputswa ditaba di tlotla di fumanwa ho tswa ho sehlotshwana sena se lokelang hore se fongwe, mme ka mantswe a mang ho bitswa study case hore na ke sehlopha tshwana se feng ka hare ho sehlophahadi se seholo sa setjhaba ke ba fe re tlo sheba kae jwale re tlo tla re sheba bana ba boletsweng feela. Jwale ebe ho tswelwa pele wa bolela ho thwe motlolo wa Scandinavia motlolo wa Scandinavia wa phuputso wa ketso e leng action ka ho kenya letsoho e leng participatory e leng the Scandinavian model of participatory action research o sebedisitsweng o entsweng applied phuputsong ena o hodimo ha mohopolo e leng concept wa ho hlahisa kapa co-generating tsebo ho tswa mafapheng a fapakaneng dipakeng tsa ba ka hare e leng insiders le ba ka ntle outsiders le ba ka ntle ha sehloho le topic se kgetholohileng se specific se thahasellwang. Ho thwe motlolo wa Scandinavia wa phuputso e leng wa ketso action ka ho kenya letsoho e leng participatory o bolelwang ka ho thwe ka Senyesemane ke the Scandinavian model of participatory action research o sebedisitsweng o entsweng applied researcheng phuputsong ena o hodimo hae mohopolo e leng concept wa ho hlahisa e leng co-generating tsebo ho tswa mafapheng a fapakaneng dipakeng tsa ba ka hare e leng insiders le ba ka ntle e leng outsiders ho sehloho se kgetholohileng se thahasellwang e leng se interested. Jwale ha re shebe maikutlo ona re ba le maikutlo a feng ha o boletswe tje fiela mokoko o tswale e leng groundwork fiela mokoko o tswale groundwork fiela mokoko o tswale e nngwe ya hlokwa e required ho etsa diketso le actions tsa phuputso di tsebe ho etswa e bang ke ka ho bokella e leng ho collecta disebediswa di material le disebediswa e leng equipment ho hlopha batho kapa ho fuwa tumello permission e hlokahalang. Jwale ha re tswela pele ka phuputso ena ka boiketlo bona ba phuputso ho tswela pele ho thwe methati e hlahlamang e leng subsequent steps ka hare ho phuputso e kenyeletsa pokello ya lesedi thata le teng la boemo situation ba kopano organization ho tswa direkoteng records le dipotso di-interviews ho ditsebi di-experts ka ho sebedisa e leng flow charts ho rekota moo diphallelo di-funds di bileng teng botsebi le dikamano le ho kenellana interactions
ka hore tsela kapa ka hare ho tsela ya phuputso ya ketso ka ho kenya letsoho ka hare ho tsela ya phuputso ya ho kenya letsoho. Ha re shebe hape ntlha ena ho pokello ya lesedi le teng la boemo ba kopano ho tswa direkoteng le di-interview ho ditsebi ka ho sebedisa di-flow chart ho rekota moo diphaello di bileng teng, botsebi le dikamano le ho kenellana ka hare ho tsela ya ketso ka ho kenya letsoho e leng participatory action research. Tlhwayo e leng identification ya dimmaraka tse 2 ho isa ho tse 3 tse nang le bokgoni le potential ba kgolo le growth molemong wa tswelopele ya economy ya lehae ka dipotso kapa di-interview ho dikgwebo tsa lehae le tswelo le baetapele ba dimmaraka le market leaders. Mona o tla shejwa dintlha tse 2 e leng ya bobedi le ya boraro di-market ka senyesemane ho itswe ke identification of 2 or 3 markets with potential growth potential for led by interviews with local business market leaders. Jwale be re sheba e nngwe hape ntlha ho thwe tshupiso le mapping ya dimmaraka tse hlwauweng tse identified ka ho sebedisa tshupiso le mapping wa dimmaraka ho etsa motako e leng chart wa bohlokwa e leng ho thweng key e leng key chart wa infrastructure tse kenelletseng di-inputs le ditshebeletso tse tshehetsang mmaraka e leng market support services ba kentseng letsoho actors mmarakeng e leng market actors ista le di kgokahano di-link tsa bona ketaneng ya mmaraka hona ho bitswa market chain ha mmoho le ditsi e leng di-institutions melawana rules ditlwaelo norms le tatello e leng trends ya tikoloho ya mmaraka. E nngwe hape ntlha e tla etswa ke qanollo ya lesedi le data le bokelletsweng le collectuweng ho sebedisa lesedi le manehilweng le entsweng display ista le makgobonthithi e leng di-technique makgobonthithi a nyenyefatso e leng reduction molemong wa lesedi data la boleng e leng qualitative data ho hlwaya ho identify mokotaba di-themes wa mantlha le tatello trends ista le dipalopalo le statistics tsa tlhaloso tseo kaofela sepheo sa tsona e leng ho araba dipotso tsa phuputso ka ho etsa formulation ka ho bopa ka ho thoma diqeto le dikgothaletso qetellong e tla ba ho etswa formulation ya diqeto kapa dikgothaletso ho di thoma. Jwale methati yohle ha re tswela pele tabeng methati yohle lokela ho etswa tlase ha botataisi diphuputsong tsa baithuti university e leng di-supervisors tlasa supervision le ka ho kenella ka kotloloho ho etsa direct ho kentseng letsoho bohle ba kentseng letsoho le di-actors ba lehae tlase ha botataisi ba baithuti di-university e leng tlasa supervision hape ba sehlopha e leng group sa phuputso. Jwale ha re shebana re ba le maikutlo a feng hangata ho bonolonolo ho hlalosa kapa etsa describe tsela e leng process ya pokello ya lesedi collection of data ka ha sena ke ketso e leng activity e tlwaetsweng kapa e familiar ho etswa ka mehla jwalo ka ho botsa dipotso
ho bala diphatlalatso, di-publications, le ho etsa tekolo e leng observations. Ho thata haholo ebile ka nako e nngwe ho habangwa fela matlapeng le di-draftseng a boiketo, proposal a pele. Ke ditsela tse sebediswang ho qanolla le ho bokelletsweng kapa ho collected. Ha re tswele pele hape re re ho thata haholo ebile ka nako e nngwe ho habangwa fela matlapeng a boiketo a pele in the first draft proposal. Mme ke ditsela tse sebediswang ho qanolla lesedi le bokelletsweng. Mefuta ya qanollo ha ya tlwaeleha haholo ebile e hloka ho ithutwe yona, jwalo ka qanollo ya dipalopalo e leng ya statistic, coding le tshupiso, mapping, jwalo. Ke mona moo o tla lokela ho hlwela kapa ho consulta mefuta ya phuputso ho fumana na di-methods ya qanollo e nepahetseng, e appropriate ke efe phuputsong ya hao. Jwale mona tlhaloso ya mofuta ona wa qanollo e bokopa ha re sheba rona ho entswe ka tsela efeng. Tlhaloso ena e beuwe ka tsela e bokopa. Jwale nako e tlang re tlo tla re sheba ditholwana tse bokelletsweng le meedi e leng limitations wa phuputso e leng potential outcomes and limitations to the research. Ha elale